Kejutan. Yang penasaran awaknya siang-siang hari gue. Itu bala deh Jo. Cerita ayah, cerita ha. Badan di pacir Jo. Niang, Ah, kabarnya ada penampilan band ya. siapa Jo? Kabar dari guru lo. Kabar-kabar burung nah. Tidak guru kecil Niang. Oh, guru kan jalan. Nah, kau panggil siapa Niang? Coba lah. Kita panggilkan penampilan berikutnya, yaitu Pak Riki dan Pak Fred. Riki dan teman-teman. Hambat dong, geser ada pito deh. Pak kaki pak panjangan. Boleh jadi kelancar aja. Wah yo ya. Yang ketujuh aja semua. Siapa di kelas? Wah yo ya.
Are you ready? Sister, embrace it. The illest collaboration. Started. I wanna rock. I wanna rock. I wanna rock. Rock it like this. 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 그리고 언제는데 그 사랑이 장난이니 왜 자꾸만 맘대로 하는데 네가 목소리 잘났는데 내 맘 아프게 하니 가사 우린 집어치운대 난 들고 빌었어 니가 보내가고 속상해 그땐 정말 그랬어 난 들고 빌었어 니가 망가지라고 It's story time 숨만 남아 So cool 너를 자꾸 찾아봐도 cool 나는 것 없이 So cool 여기저기 둘러봐도 cool I know it's not so Yeah, I'm so cool Yeah, I'm so Yeah, I'm so cool Yeah, I'm so cool I wanna gossip, girl.